Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ne pita se previše, ne razgovara se, ne misli se. Piko se vratio. Piko želi da mu nabacite jedan veliki like. Danas jedemo ono što ste svi tražili. Jedemo u Burger Kingu. Znam da ste tražili da želite da jedem i u McDonald'su, jest ću u McDonald'su. Neću jest stalno, tako da... Biće jako zabavno i by the way, samo da znate, Lidija je ovdje na krevetu kraj mene, gleda me jer rekla je da uživa u gledanju ovakvih videa gdje ja žderem ko krmača. Možeš samo pomahati da se ruka vidi. Evo, možeš Slovan, čekaj, ovo smeta. Evo, možeš sad. Hej. Uglavnom, Lidija će uživati u ovim mirisima. Vi nažalost ne možete uživati u mirisima jer tehnologija još nije napredovala toliko da... Silne mi cure, stvarno ne bi trebao pričati, nego bi trebao početi odmah jesti jer stvarno sam gladan, nisam jeo cijeli dan, lažem, šalim se, jeo sam puno toga, ali nemam veze, jeo sam uglavnom slatko, a sad ću jesti nešto konkretno meso! Joj ljudi moji, ja ne znam kako di je tu. Ovo je račun, evo ovo je tu račun, poprilično velik i ovdje ima svega. A vidit ćete da će Piko u današnjem videu, da se ne šalim, znači ja ću jest jako puno. Jako puno. Ostajem vegetarijanac do daljnjega, ali tu i tamo ću snimiti ovako neki video zato jer zašto ne. Krenut ćemo ovako. Tu mi jako fino miriše, nisam oprao ruke, ali nema veze, bakterije, korona, to je sve super danas. Ja bih rado htio da ti budeš moja žena. Mogu ti staviti ovo na prst? Malo ovamo jer ne vide ljude. Evo ga, bili smo u Parizu i nisam imao prilike. Daj da ti ga stavim. Na prst. Ovo je luk od Luka Sefuka. Luk je dobar, ali čekaj, ja vam ne znam šta je šta od ovih hamburgera. Malo smeta, evo, ja želim da vi mene vidite jer ja sam najljepše stvorenje na svijetu. Ovo je, evo. Koja scena, trebao bi napraviti thumbnail. Čekaj, kako ću napraviti thumbnail, svi volimo dobar thumbnail, tako da... Evo, ovo će biti recimo thumbnail, ovako da... Ovako nekako. Je li to dobar thumbnail? Znači, 3, 4, sad njam. Ok, nakon što smo bili debil, ravnih 7 sekundi, sad je vrijeme da idemo otvoriti umak. Mljac, sweet chili baby. Kako ti se sviđa luk? Trebam ga namočiti u nešto. U šta ga želiš umočiti? A u šta ide? Šta god želiš, ide u sve. Ovo ti je češnjak, umak češnjak. To bi ti išlo super sa tim. Ne probam. Ja bih volio da vi nju vidite kako jede. Ako želite vidjeti Lidiju kako jede ova... Ako želite vidjeti Lidiju da jede, nabacite milijun lajkova. Može. Sada. Hoćeš probati u sweet chili? Na kraju, nevidljiva Lidija isprobava Burger King luk. Ovo je dobro. Sweet chili, jel da? I ketchup, odnosno barbecue umak, ovo je ketchup. Ja ne znam šta pričam. Hoćeš još? Hoćeš hamburger? Ne. Ne bi ti ne dao. Uglavnom, vraćamo se mi, nebitne ljude ostavljamo na krevetu. Vraćamo se mi papanju. Ja ću sad pojesti jedan pomfrit, stavit ćemo ga ubost u ketchup. Ovo je sweet, ovaj... Barbecue. Nije baš barbecue dobar. Sweet chili. Odličan umak češnjak. Prvo jedemo Big King. Ovo mi se sviđa kod Burger Kinga što na omotu piše o kojem je hamburgeru riječ. Pogledajte vi tu mesinu. I sad ću ja opet jest meso, iako sam vegetarijanac, tako da sad bi svi vegetarijanci mogli poluditi reći ti nisi vegetarijanac kad ješ meso. Ja sam nova vrsta vegetarijanca koja tu i tamo pojede meso. 3, 4, njam. Falilo mi je ovo. Pogledajte vi ovo. Znači ta sočnoća, oni imaju stvarno, ovaj Big King je nešto kao u McDonald'su Big Mac. Tako da, eto, nije sponzoriran video, ali Burger King kao i McDonald's, mislim da bi bilo vrijeme da sponzorirate koji video.
Burger King i McDonald's su ok. Iako, realno, ovu hranu ne treba je stalno, ovo je za nekakav cheat meal, cheat day, kad želite si priuštiti nešto, ali ovo definitivno nije zdrava hrana. I upravo sam izgubio šansu da me sponzoriraju, jer trebao sam reći da je ovo zdrava hrana i da trebate jesti ovo. Ne, ovo ne trebate jesti, ovo je tu i tamo. Jedan put mjesečno ili ako ste krmač oko ja, 2 puta. Ajde, možda 3 puta. Šuti i jedi. Njom. Jesam se ja to zašio. Jesam. Fuj, krmačo. Ovo moramo sada. Definitivno, ovo su mozzarella trokutići, iako meni ovo liči na lopticu, ja ne znam geometrijski mozak te osobe koje zaključuju da su ovo trokuti. Nemam pojma, uglavnom, to izgleda ovako. Ovo bi bilo super za ASMR. By the way, nabavio sam vrhunski mikrofon, pa ako želite da snimim ASMR, da čujete hrskanje hrane, to je video koji se gleda isključivo sa slušalicama u ušima, onda mi napišite u komentar. A taj sirek vam izgleda ovako. Joj, kako volim kad je fokus ovako dobar i dobra rasvjeta. Pogledajte, unutra se nalaze nekakvi čili feferončići od kojih će kasnije da pakšu gori, da bude Etna, Vezuv, vulkanska šupčica. Gdje bi išlo ovo? Sir u češnjak. Čekaj, sorry, oprostite, molim vas. Vi volite vidjeti kad ga močim ovako izbliza. Evo ga. Da malo močim u sweet chili. I u barbecue. Ovo nisam nikad jeo, ovo se zove crispy chicken, znači crispy chicken, hrskava kokošundla. Vidite vi kako to izgleda. Znači debeli komad čiketine i idemo mi to na 3, 4, koliko da, njam. Nekako je prozirna, vjetrovita. Ne osjetim uopće tu kokoš unutra. Nemam osjećaj da je piletina, nekako mi je skuši muši, onako baš njackasto. Burger sa piletinom, a ja piletine ne vidim gdje je odletjela. Neka mu je odletjela ta kokoš, ja je ne vidim tu. Zbilja. Znači, ovo je grilano u plamenu do perfekcije i ovo se zove Whopper Junior. Ovo bi trebao biti nekakav kao mali hamburger, iako su u McDonaldsima svi nekako mali hamburgeri. Evo ga, vidite, ova salata tu visi, ne znam što ona tu radi, vjerojatno se izgubila. 3, 4, njam! I ovaj hamburger je zapravo vrlo lagan. Ovo šta mi se sviđa, pogledajte taj luk. Oni stavljaju ovako lukove velike kolutove. To je veliki plus za Burger King. Jer ja jako volim luk. Baš jako. A kad smo kod luka, onda ćemo malo i češnjaka. Jel vidite uopće kako ja močim? Idemo mi još jedan ovaj sirić uzeti i sada u barbecue umak. Ovo je po meni nešto najbolje. Nego zašto ja ne jedem taj kečap, ja ne znam zašto ja njega ne jedem. Bitno da sam ga ja naručio, da sam ga kupio, a ja ga ne jedem. I kečap, jel vi vidite tu taj red kekec. Super, da vidimo kakav je kečap, da se prisjetimo s obzirom da nismo jeli fast food 100 godina. Dobro, crispy chicken, šta nisam već jeo crispy chicken? Ne, oh my god, ovo kad sam vidio na internetu, znači ekipa, pogledajte vi ovo. Znači ova crispy chicken je prava crispy chicken, pogledajte, ona kao da je u cornflakesu. Ja mislim da ovo jako hrska, ona kao da je zamočena u cornflakes i ja jedva čekam ovo vidjet, jer ona mora da hrska hardcore. 3, 4, njam.
ova piletina u općini Hrska, to je prvo. Ovo je čili, ovo je pikantna piletina i tu se može osjetiti piletina, znači osjeti se okus piletine, a ne zračne kokoši koju vidite, a ne osjetite. Ovo stvarno ima okus po piletini i poprilično peče jezik, a peć će i pakšu. Ovo je fino. Još će biti finije kad umočimo u ketchup. To! Bravo kokoš, bravo! Uglavnom ta kokoš vam izgleda ovako. Naravno kad ju ja zubima izmasakriram cijelu. I morate znati da je ova crispy chicken pikantna. Znači prženi luk koji ga močimo u ovo. Uzmemo još griz ovo. Malo pomfrija. Ovo je savršena kombinacija. Hoćeš molim te probati jednu mozzarelu? Chili mozzarelu. Evo, samo griz kad ješ probala. Sigurno? Jako je dobra. Ali baš je dobra. Jedi. Evo ga, ovdje možete vidjeti taj peperon, kako je zelen i kako baš ono pali, mali pali ko peperon. Ostao je za kraj veliki hamburger. Ostavio sam ga za kraj, ne znam zašto, i ovo se zove Rebel Whopper, znači buntovni hamburger. Ne znam oko čega se buni, ali uskoro ćemo vidjeti da li je to pobuna valjana. Pa vjerojatno se buni na ove koji su ga slagali, jer doslovno ko da je slon sjeo na njega. Rebel Whopper izgleda ovako. Sorry, ovo kuha u meni žestoko. Tako da, evo ga, sad ga vidite kako izgleda. Evo, divovski je, velik je, sočan. 3, 4, njam! Je li ovo dlaka bila? Ne, nego slina. Ok. Službeno sam počeo slinit. Hladan je, to je prvo. Sočan je, to je drugo. I prijatelje sa ovim sirekima, to je treće. Evo ga, pogledajte vi tu krmačundlu, na što to izgleda. Tako je neuredan, tako je sočan, tako je moćan. Ovo je jako dobro. Ja idem sada u miru dovršiti još ovo malo što mi je ostalo. A vi svakako znate što vam je činiti, nabacite veliki like, pretplatite se na moj kanal, komentirajte ispod videa, dajte mi neki zanimljivi izazov. A mi se vidimo u drugom videu, gdje ako želite, ja planiram snimiti McDonald's specijalitet, gdje bih pojeo recimo doručak ili ručak ili večeru u iznosu od 5000 kalorija za dobra stara vremena. Sad kad sam već počeo jest malo ovako shit, da onda pojedem i taj neki drugi shit koji se zove McDonald's, pa eto ako želite to ću snimit, a sad idem jest ovo i onda idem na WC. Mi se vidimo uskoro u nekom novom videu. Pozdrav svima, bok! Čekaj, šta ću sad prvo? Ajde na ovo. Ovo je fino, ali trebala si prava, stvarno je dobro. Mogu probati ja ipak ovaj jedan mali. Sada? Ovo je od sira, ma da. Baš me zanima, samo jedan. Baš mora izvlači. Koji umak da ga umočim? A samo jedan. Evo, dobro ćeš. Svi čili je odličan.
Fino je. Jel da? Da. Uf, Ali ti pojedi ovo sal. volim te najviše na svijetu, ajde bok. I by the way, kamera i dalje snima. Daj, nemoj. Uhvaća nas.